hari umuntu Imana yanyeretse kandi ni umuhanuzi n'umuvuga butumwa yari afite impano yo kwerekwa yo kurondora impano y'uburondozi burya ni nziza mukozi w'Imana. aravuga ngo nubona umugabo yatinze mu rugo rwe ntuzagira ngo nuko akurusha umugore witonda ahubwo abakurusha kwihangana. nubona n'umugore watinze mu rugo rwe ntuzavuga ko uwo mugabo afite umugore mwiza. Imana ifite agahinda ari umubabari babajwe namwe. Mwene swara hirima hasi ni murangiza mucaniro mubyina mwishime. Imana yambwiye ngiraje. Yambwiye ngo ni musengera mukuri no mu muka musengera ku kwezi kwa karindwi. Uyu munsi ni tariki ya mbere. Umva, yewe mugabo nkurikiye, yewe musore nkurikiye, yewe mukobwa nkurikiye, yewe mudamu nkurikiye. Ingo z'abandi mwarazisenye. Muri kubona abagore beza baje mbese kubera iki mukabona abagore beza bakaza mukabatereka ku biganiro mufite ingamba zo kubasambanya. Imana yambwiye ngo nimutihana ije guhura namwe. Hari umuyaga Imana yohereje umuyaga guteye ubwoba. Ije guheha, Imana ije gukubura kubera yuko mwanze kuyumvira. Ese turabihamya nk'ukuri. Bagiye bavuga ahantu ngo Solange yagiye aserukana n'abagabo n'ibiki byose. Bavuye mu nzu, reka mbivuge, umugore wese wavuye mu nzu ye akajya kwikodeshereza akajya muri geta afite umugabo yarangiza akava mu nzu yakagenda. Uwo mugore ibaze kugira ngo ubure umuvuga butumwa ufite abana ubu warangiza ukavuga ati ngo mvuye mu nzu ngo ndagiye ngo ngiye kukodesha ngo urugo rwanje ngo ndaruretse. Reka mbabwire mwa abantu yemwe abanyamasengesho muri gusenga musabe n'impamvu. None se ushobora gushaka umugabo ugasanga arakubangamiye gutura umunyamasengesho ariko wagiye mu butayu ukamusengera Imana. None se murakoze ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Abatanzi nitwa Muhawe n'Imana Claudine, wa mukobwa wirirwa hano mu shamba ariko basengera Imana. Yesu rero duhana umugisha. Murakoze. Yego, arakoze kudusuhuza Muhawe n'Imana Claudine. Reka rero tutavuze byinshi, iyo yicaye kuri kamera urugi tuba twarukinguye kugira ngo avuge ibiri ku mutima umwami Imana yashyize muri we. Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu. Urera kandi urakiranuka mu isi no mu ijuru. Nta yindi Mana ihwanye nawe itari wowe. Twabonye abakomeye bo mu isi, tubona abanyacyubahiro bo muri iyi si, ariko mu gihe gitoya bamwe turababura. Ariko wowe uko ari kera n'uyu munsi ni kukiri. Niyo mpamvu ukwiriye amashimwe. Erega wakabanye n'umugabo yabanye nawe, kubera yuko hari igihe tubana n'abagabo ba hano muri iyi si twibwira yuko bazadufasha no mu bibazo twahura nabyo, ariko twahura n'ibibazo ahubwo bakatwigurana. Ariko mwami, aho twagendaniye ngewe Vedaste ntabwo nigeze mbona utererana abantu bawe, ahubwo intambara zagiye ziza abantu bakamana, ariko wowe ntiwanereranye. Ibibazo byagiye biza abantu bakanyigurutsa, ariko wowe ntiwanereranye. Ndibwira yuko n'abantu bose bakunda izina ryawe abenshi ariko byagiye bigenda. Erega icyo nicyo gituma tugukunda, erega icyo nicyo gituma tukubaha. Haleluya. Icyo nicyo gituma tuvuga ngo rompe do shise fondrere, amamara uhabwa icyubahiro. Erega mwami witeka, tubona abantu bamwe bajya bamamariza amasosiyete, ariko mu kandi kanya ukumva ngo ya sosiyete yaramwambuye. Ariko mu gihe twagendaniye ntabwo nigeze mbona wambura, ahubwo iyo ugiranye amasezerano n'abantu bawe, igihe kiragera amasezerano ukayasohoza, kuko uri Imana itajibeshya. Twarakubonye Mana, wavuganaga natwe turi inzahare tugiye gupfa n'inzara, ariko uyu munsi mwami Imana nyiringabo turi abagabo bo kubihamya, kuko utanga ibyo kurya
umuntu akarya agahaga, rizaguke kandi rizagere hirya no hino. Mwami Imana Nyiringabo, ibyo dukeneye nk'ibikoresho uzabiduhe. Turasenze kugira ngo Mwami Uwiteka Imana Nyiringabo tuzabone witamuruye Mwami Imana mu buryo bukomeye, kugira ngo abantu babandi batizera bavuga yuko Imana yacu idakora, bavuga yuko Imana yacu ari ibyo idashoboye, bazabona imirimo yawe batangare. Ndetse Mwami abizezwa n'ibitangaza bazakwizere, bazamenye yuko Imana dusenga, Imana dukorera, Imana tuvuga ariyo Mana nyamana. Ndagushimiye, sengeye umukozi wawe ugiye kuvuga avuge nk'ubwirijwe nawe, umwuka w'Imana namumanukire, kandi Data wa twese avuga ijambo ry'ubwenge Mana ribasha gukomeza no guhumuriza ndetse no gucyaha abaryumva bose, kugira ngo itorero ryawe Satani adakomeza kuriherana. Mwami Imana Nyiringabo rero, twavuga byinshi ariko isengesho dusenze urishyigikire, urihesha agaciro mu izina rya Yesu. Amen. 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 Tumaze gusenga rero, ndumva tugeze mu mwanya wo kuvuga ibindi. Ese ko mwabaye amahoro? Ntabwo ari amahoro, ntabwo ari amahoro, ni uburwayi, ariko ndashimira Imana yuko ngejeje kuri tariki ya 1 z'ukwezi kwa 7 duguhumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe, wararwaye ariko Yesu yarakurinze. Yesu yarandinze mu burwayi, Imana yabanye nanjye. Ariko ndi gushimira Imana cyane, ni ukuri Imana irakora. Ngaya n'abantu bavuga yuko Imana idakora. Hari abantu bavuga yuko Imana idakora, ariko Imana yacu irakora. Imana yacu irakora, irashoboye. Muririmbyi naramukunze yararirimbye ngo iri muri twebwe ikibitubwira, imirimo yose igenda ikora, abayivugana bibayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Ariko uyu munsi ko ndi kumva nazindukanye umwuka, amavuta yo kuririmbara. Ubwo niwo mwuka ukurimo nyine, niwo waramukanye, ayo ni amavuta yawe. Ndumva afite amavuta yo gusenga no kuririmba rwose cyane. Ubundi nta nibyo bizana kubeshaho gusenga. Sinzi impamvu abantu muri no minsi, sinzi impamvu abantu muri kugaya Imana. Imana mukayisuzugura, mukayifata uko mwiboneye. Abantu muri gusuzugura Imana mukayifata uko mwiboneye. Ariko reka ngiye kubatangariza ijambo rimwe mbabwire yuko Imana yacu, iyi Mana yacu irakora. Ubusazi tuvugana ngiye ntago naritse ko naba nicaye ahangaha muri rishamba ngiye gutambutsa message Imana yampaye. Abantu ni mushake musenge mwizere, Imana yacu irakora. Imana yacu irashoboye. Imana mu minsi yashize narababwiye ngo Imana igiye gutangaza abahanuzi, Imana igiye kubanika, Imana igiye kubashira ku karubanda. N'utari wagaragaragiye kugaragara muri ku kwezi. Twageze tariki ya 1 z'ukwa 7. N'utari wagaragaragiye kugaragara muri ku kwezi kwa 7. Ibushize narababwiye ngo ni musengera ukwezi kwa 6 n'ukwa 7. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire mwabahanuzi, mwabahanuzi mwe mwita mwakoreye Imana. Imana mwarangiza mukayitera umugongo, mwarangiza mukayirambika. Imana yambwiye ngo nimushake mugaruke musenge. Harabaraza kuntera amabuye ku muntu Imana yaje kunyongorera. Hari umuntu Imana yanyeretse kandi n'umuhanuzi n'umuvuga butumwa. Yarafite impano yo kwerekwa, yo kurondora. Impano y'uburondozi burya ni nziza mukozi w'Imana. Yego. Ni nziza cyane impano y'uburondozi uyifite rwose nta kibazo, aba ari nziza cyane. Imana ikwereka aho uri bunyure, ikakwereka aho uri bwicare, ikakwereka aho uri bujye. Ariko iyo mpano uwo muntu yarayirambitse. Imana yabwiye ngo mbwire barakagira benshi baramuzi. Ni umugabo wakunze kujya mu biterane byinshi cyane, yakunze kujya mu vuga butumwa ahantu henshi cyane, akunze gukorera kuri Zaburi nca, benshi baramuzi barakagira, nta muntu utamuzi. Imana yambwiye ngo mbwire barakagira, yongera asubira mu muhamagaro neza, akontorora umuhamagaro, asenga, yongera asubire ku gicaniro, kuko nadasenga Imana iramuziye.
niko yambwiye ndi gusenga. Irambwira ngo asenge ave mu byarimo, ave mu kigare, asengere mu kuri no mu mwuka, kuko nadasenga Imana iraje. ubwo barakagira yaba ari uyu ko numva yemera se kwaba umupfaka cyane rwose. ngo ngo mu muganga ngo Imana se yakwemera ko nyena ahubwo se utakenaniye ngo bose Imana yakwemera ko nshaka umugabo ngo akajya nkubita. Ariko mutekereza ko amashuri y'Imana ari iki? Nzakwigisha ego nkuyobora inzira. Hari abantu rero bavukanye ubutesi bari bakeneye abarimu. Aravuga ngo nubona umugabo yatinze mu rugo rwe ntuzagira ngo nuko akurusha umugore witonda, ahubwo abakurusha kwihangana. Nubona n'umugore watinze mu rugo ntuzavuga ko uwo mugabo afite umugore mwiza, ahubwo uzajya umenya ko uwo mugore akurusha kwihangana. Twese tubeshejweho no kwihangana, yewe abantu bihanganye. Ibyo nabyo mubishimira Imana ko mukiri mu ngo. ndumva ari uyu ngewe sinari muzi. ngo urakoze cyane kubona mutweretse iyi message, reka nitambutse ntazaje kuko irakomeye cyane. Imana yabinyeretse babaye mbwira naba abantu bagiye bavuga mbese ngo kubera iki ntambutse ubutumwa ndakaye ukunguku mbutambutsa niki Imana iba yabumbwiye. Imana yambwiye ngo iri kugaya abahanuzi bagiye kuri social media baragiza bakavuga kuri Solange iyo batafasha amasengesho yo kumusengera. Solange kuba yaravuye mu rugo rwe nibyo pe, nibyo yavuye, ariko mwishimishwa no kuza ku nkoranyambaga kuri social media ngo muze kumukubitira mu cicu, ahubwo mwebwe mwagakwiye gusenga mukamusengera Imana, kubera yuko Imana yansuye irambwira ngo mbabwire ngo nutari wagaragara agiye kugaragara. Imana igiye kubakubita hasi muri iki kibuga, igiye kubakubita hasi kubera yuko mwaragomye, mwarariye murahaga, mwibagirwa ubutayu mwari muhagazemo. Imana ifite agahinda ari umubabaro, ibabajwe namwe. mwene swara hirima hasi nimurangiza mucaniro mubyina mwishime. Imana yambwengiraje, Imana yambwengiraje, Imana yambwengiraje. Mbabarira wa mugabo we mukozi w'Imana, nta bushobozi mfite bwo kuguhamagara, niyo naguhamagara ntiwanyitaba. Ari ibyo muraba kunyitaba na perezida Imana muntu myeho ndamuhamagana namwandikira ntiyansubiza. Oya, Imana yambwiye ngo ngera usubire ku muhamagaro, wongera usubire ku gicaniro, wongera upfukame, wongera usubire mu muhamagaro Imana yaguhamagariyemo. Imana yakwambitse ikoti gusiga igikundiro, abantu bari kuguhamagara hari aho bakugejeje, none Imana utangiye kwitera umugongo. Ariko mwabaye mute? Mwakwibuka aho mwavuye, mwakwibuka ubutayu mwavuyemo. Ntabwo mushaka gusenga, ahubwo mushaka gusebanya. Reka mbabwire, nukuri Imana yambwengiraje, Imana yambwengirajije guhura namwe. Imana ifite agahinda n'umubabaro, ibabajwe n'abahanuzi yahamagaye. Yarabahamagaye muri habi mugwaye amavunja, murwaye uruheri nta sura mwari mufite, mwaratambuka givuri kabatumaho, none mumaze kwisiga amavuta gari kubafata, muri kurya igitoki, mukarya ifiriti, mukarya inyama zikabagera mu nda amahoro zikabagwa neza. Buno hari ubuyoga bwaje bumeze nk'amaji, abantu bari kumara kurya barangiza nta murokoro udafite ikesi ya fanta, udafite ikesi ya panasha mu nzu. Bamara kunywa ibicupa bibiri bagatura imibi bagatangira gusinda. Umurokore wa kera yari twararikaga agatinya icaha, munone mu gitinya icaha. Imana yambwengirajije guhura namwe, yambwiye ngo ni musengera mukuri no mu mwuka, musengera uku kwezi kwa karindwi. Uyu munsi ni tariki ya mbere. Umva yewe mugabo nkurikiye, yewe
mudamu nkurikiye kuri itariki ya mbere z'uku kwezi kwa karindwi utangira upfuka musenge, kuko nudasenga Imana yanyeretse ikibandi irambwira ngo ije gukubita, ije gukubita, ije guhera ruhande. Imana ije gukubita, ije guheha. Imana yambwiye ngo ni mudasenga ije guhura namwe. Yewe Pamfile we, yewe Perezire we, Imana yambwiye ngo mbese yabahaye izo mbuga zo kwirirwa muri guhanganiraho, muri gutikura, muri kubesha, muri gusenya ingo z'abandi. Reka mbabwire, Imana yambwiye ngo iraje kandi ije muri uku kwezi. Imana yambwiye ngo iraje ije kubiyereka. Ukimara gufungura iki kiganiro, ukimara kucyumva weho, ukimara kukibona iki kiganiro, usenge Imana, kubera yuko Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Iracicaye ku ntebe y'imbabazi, ni wayisenga ugasengera mu kuri no mu mwuka, Imana irakubabarira. Imana irakubabarira. Irakubabarira. Imana irakubabarira kubera yuko bitewe nuko wayisabye imbabazi, nuko wasenze. Ingo z'abandi mwarazisenye, muri kubona abagore beza baje, mbese kubera iki mukabona abagore beza bakaza mukabatereka ku biganiro mufite ingamba zo kubasambanya. Imana yambwiye ngo nimutihana ije guhura namwe. Ibi bintu ndi kubivuga mbabaye kubera yuko ari mpagurukije nje ndarwaye, ariko ntabwo Imana wayiratongura arwaye. Iyo gutumye uragenda, ntabwo witwaza ibiti n'ibiki ngo urarwaye. Iyi miti ndayirambitse ndavuga ati ndaba ndayinywa, ariko nje kumvira Imana. Mwakwibuka aho Imana yabakuye mwabagabo, mwakwibuka aho Imana yabakuye. Mwigize ibisambu, murabaranura. Murabaranura cyane, mugakoresha bamushaka. Abakene ngo ntabwo muzigera mubakoresha. Imana yambwiye ngo iraje ije guhura namwe. Mwihaye ibyubahiro, mwiha ibyubahiro Imana itabahaye, ariko Imana yambwiye ngo iraje. Imana yambwiye ngo mbwira n'abantu bari muri Amerika. Hari abantu bari muri Amerika bari gushaka ibyangombwa by'ubwene gihugu byo kugira ngo mbese ngo bagire ibyangombwa muri iyo leta. Imana yambwiye ngo mumanze mu bisengere, musenge Imana, kuko ntabwo izaguhereza ubwene gihugu uri umusambanyi, ntabwo izaguhereza ubwene gihugu uri umusinzi, uri umurozi. Imana yambwiye ngo fata igihe cyo gusenga usenge. Fata igihe cyo gusenga usenge. Bazi iminsi ndi gusengera umuntu waho ngaho, Imana irambwira ngo mubwira ngo wahaye ubwene gihugu. Ubu tuvugana ubwene gihugu arabufite, ari gushima Imana. Nawe fata umwanya wo gusenga rero. Timuje murirwa murasambana ngo muje gutura vedasti byifuzo ngo nabasengere ngo mbone ubwene gihugu. Muzabona gute si muri gusambana? Muri kunywa inzoga, muri kuroga. Amafaranga mushaka kugura uburozi ntago bwafasha abakozi b'Imana. Ubu sahize tuvugana turi gukorera kuri kamera, turi gupfundikanya. Kamera yarapfuye, ari guhora ari gutanga amafaranga. Ejo mukanya telefone biraduduye ngo nsengera. Imana yambwiye ngo namwe mwige gusenga. Uri gusengera ku busambanyi. Imana yaguhaye amafaranga. Imana yambwiye ngo mbese ngo ufite iki ngihereho. Ibi bintu ndi kubivuga mbabaye, ntabwo twaje gusaba twebwe. Dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ikora. Dusenga Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mwitonde, ubushize narababwiye ngo mushake ikirago musenge. Mushake ikirago musenge. Kera mwararambirizaga mugasenga, mwasenga Imana ikumva, none bona ntimugisenga. Timugisenga, bamwe bari gupfa guhirima batanasenze. Bari kurya ibiryo badasenze.
ariko Imana yambwiye ngirajije guhura nawe. Imana yambwiye ngo musengera mu kuri no mu mwuka. Musengera mu kuri no mu mwuka, mukizwe neza. Ntabwo Imana yabatumye guhangana, ntabwo izi YouTube yarazizanye kugira ngo abantu, ngo abakozi b'Imana baciye bugufi batambukirizeho ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose. None Imana hari maze kubageza. Nga Perezida yatangiye hanura, yatangiye akorera abantu ubuvugizi, yagera yakuzura umwuka wera akanahanura. None guhanura ntago agihanura. None nukwirirwa bicaye kuri kamera. Hari umukecuru umwe nakunze ni ukunda kwivugira ngo ni za TV. Nukwirirwa bicaye kuri za TV bari kuvuga abantu. Iyo mutafashe umwanya wo kubasengera, aho ko ibiganiro byanyu nukwirirwa muri kuvuga abantu. Imana yambwiye ngo ni mudasengera ajije guhura namwe. Ije guhura namwe. Hari umuyaga Imana yohereje umuyaga guteye ubwoba. Ije guheha, Imana ije gukubura kubera yuko mwanze kuyumvira. Ntabwo mushaka gusenga, mushaka kwikorera ibyo mwishakiye. Imana yambwiye ngiraje nimushake musenge, kuko ni mudasenga Imana ije guhura namwe. Urakoze cyane umukozi w'Imana isumba byose. Tukira hangaha nabaza ngo mbese aba bantu Imana yakubwiye ko ubagezaho ubutumwa, harimo Barakagira, harimo Pamphile na Plaisir, ese hari igihe abantu bajya bavuga ngo kuki wabuzanye kuri YouTube bakabigiraho ikibazo? Barakagira nta nomero zo ngira, ari n'uwo Plaisir sinamuhamagara ngo anyitabe. Ahako abantu bakunda kujya kuri Zaburi ngiye bazankumbariza ikintu dupfa. Ubwo ni kandi mwigeze mukorana haryo? Nigeze ntambutsa yo message abantu bayikunda rwose cyane pe. Ariko ubu sinamuhamagara ngo anyitabe. Kandi njyewe urabizi Imana imbwiye ndavuga pe. Ikindi uyu Barakagira Imana yaba imugaya ibigendanye n'iki? Ari gukorera mu muhamagaro utari wari kugenda uko Imana idashaka. Ari kugenda uko Imana idashaka. Hari aho Imana iri kumugaya. Ntabwo ari kugenda uko Imana ishaka. Ntago yakubwiye ngo wenda kubera ibi nibi n'ubundi urugero se hari igihe Imana ikubwira turiya nubwo umubona ni umusambanyi cyangwa se bimeze gute? Nuko ntabwo mbizi, ariko mwadusobanurira kugira ngo n'ubundi ibi bituma n'ubundi babandi batwibazaho cyane. Hariho igihe n'ubundi basobanukirwa kabone yuko hari igihe mwigeze muvuga ngo baguhamagaye ngo barakubwira ngo ariko ngo buriya ngo uriya mu nyamakuru ugukoresha ikiganiro aharaho ntabwo yaba yakwishyuye amafaranga kugira ngo uze kuvuga ibi. Njyewe mu buzima bwanjye njya nkunda kubwira abantu ngo ndakijijwe nubwo mumbara nk'umunyamakuru ariko ndi umuvuga butumwa. Mu by'ukuri rero ndi umugenzi ujya mu ijuru, kandi ntabwo nkunda ikintu cyose gishobora kugira itiku mu buzima bwanjye. Nuko nguko Vedaste meze, niyo mpamvu mba ngira ngo n'ubundi dukura abantu mu rujijo, abantu babashe gusobanukirwa neza. Ntabwo bawafashe umwana, ntabwo bawanyishuye, nta n'ubushobozi ufite bwo kunyishura. Imana si barayishura? Wabona ibintu bishuye Imana? Abo bantu babivuga nibyo babitekerereje. Kuba Imana yansuye ikantuma kuri Barakagira kuba Imana yansuye ikamuntumaho,
ishaka kugira ngo barakagira yongere agaruke asubire mu murongo, yongere asenge nk'uko yasengaga, yongere asubire ku gikumba. Iby'amafiyeri babireke. Bafite amafiyeri, bafite ubwibone bwinshi. Ntabwo bashaka kuvuga iby'Imana ibabwiye, bashaka kugenda uko bishakira, bashaka kwirirwa bicaye ku bandi. Ntabwo Imana ishaka yuko birirwa bicaye ku bandi, ishaka yuko basenga, bagasenga nk'uko Imana yabahamagaye. Yego, murakoze cyane. Umuntu witwa Pamphile mwavuze ngo basenya ingo z'abandi. Ndeba amakuru muri iyi minsi yagiye avugwa ngo asenyeye Solange. Ndavuga ngo mbese aho ngaho byaba ariko bimeze? Njyewe nshingiye uko nasenze Imana ikambwira, ntabwo Solange yapfuye kubaduka mu rugo rwe, ngavuye mu rugo rwe ngagiye gukodesha inzu muri Kigali. Arega bari abatipe bamaze gufatisha kino kibuga, reka mbita abatipe kuko n'abajama basigara abastari, ngo n'abastari. Ariko icyo ngiye kubabwira, nta busitari mu bya Yesu, nta busitari mu bya Yesu, nta musitari mu bya Yesu, byumve. Mbari abatipe bigize abanyabwenge, bigira abahanga muri uru rugendo, ariko Imana reka nkubwire iraje. Solange aragaragaye, ariko nawe ejo uragaragara. None se buriya tuvuge ko Solange uko bavuga biriya byose, nagiye numva amakuru menshi kuri we. Ese turabihamya nk'ukuri? Bagiye bavuga ahantu ngo Solange yagiye aserukana n'abagabo n'ibiki byose. Wavuye mu nzu, reka mbivuge, umugore wese wavuye mu nzu ye akajya kwikodeshereza, akajya muri geta afite umugabo, yarangiza akava mu nzu ye akagenda, uwo mugore nta wamushira amakenga. Byanjye bikunde aba afite impamvu avuye mu rugo rwe. Afite impamvu avuye mu rugo rwe. Muri Kigali ndatekereza ko inzu ya make ntago wajya mu nzu y'ibihumbi, ntago wajya munsi y'ibihumbi 100. Iyo ni icyumba kimwe na saro. Ibaza kugira ngo ube uri umuvugabutumwa ufite abana, ubu warangiza ukavuga ati ngo mvuye mu nzu, ngo ndagiye ngo ngiye kukodesha, ngo urugo rwanje ngo ndaruretse. Oya, reka mbabwire mwabantu, yemwe abanyamasengesho muri gusenga, musabe n'impano yo guhugurana, muhugurane, muhugura abana b'Imana. Ntabwo Solange yaragakwiye gutabana, ariko ngaye n'abantu baje bakamukubita hasi iyo batamugiye bamusange, bamuhugure, bamusengera Imana ngo yicare mu bana be. Ntabwo yaragakwiye kuva mu bana be. Ntago yataye abana uko nabyumvise, ahubwo numvise ko ashobora kuba yarafashe abana akabajyana, kuko numvise umugabo avuga ngo ashaka abana be. Niba ntarabyumvise nabi, ariko nkeka ko menya ari uko bimeze. Uko byaba bimeze kose, umugore washatse umugabo bagashaka bagasezerana, ajya rirasezerano bavugaga ngo tuzatandukanwa n'urupfu. None se batandukanye n'urupfu rubatandukanyije? None se ushobora gushaka umugabo ugasanga arakubangamiye, gutura umunyamasengesho, ariko wagiye mu butayu ukamusengera Imana. None se ubu ngubu ibyo twasengeye byose niko twabibonye? Ntabwo mwabibonye, ariko mugomba kubirindira isaha n'isaha, niba ari Imana yabivuze bizasohora. Ubwo icyo wabwira Solange ni iki? Icyo namubwira ni ugusenga, agasenga Imana, agasubira mu rugo rwe. Agasubira mu rugo rwe. Akisubirira mu rugo rwe, akisengera Imana, akayirindira, agahuza n'umugabo we, bakongera bagahuriza ku mugozi gumwe, bagaca inshuro banari gusenga. Yego. Harega Imana yazigakora. Ubwo se kuri mu bana bawe na madamu bawe, ntabwo mukoraga mugahuriza hamwe cyane? None ubwo se nawe uvuge ngo gutare bana kugiye muri Kigali, ugiye gukodesha, ngo ugiye gukorera muri Kigali,
arega iriya Kigali nubwo muyirimo Imana igiye kuyibakuramo kubera ko muyicayemo Imana itari yibabwiye nimushake musenge muyicayemo kubera inyungu zanyu kubera mushaka inyungu zanyu mushaka amafaranga mushaka gusa neza ariko reka mbabwire gusa neza ntawe ubyanze pe ariko musa neza bivuye mu buryo bw'Imana kuko ni mudasa neza bivuye mu buryo bw'Imana Imana iraje gusa nyine abakozi b'Imana baduteze amatwi mu by'ukuri umuntu wese uzi yuko ari umugenzi ujya mu ijuru akwiriye kuba maso akaba hafi y'Imana kuko muri iyi minsi Satani arimo ararwanya abantu b'Imana. Iyo utabaye maso rero agushyira hasi ubundi byawe bikarangira cyane. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane tugenda tubona kandi ibi ni biba bigiye ku mugaragaro nubwo abantu bavuga ngo kuri za YouTube ngo n'ubundi ngo ibihakorerwa ariko ibitagaragara ari ibibera mu nsengero ari ibibera mu ngo ari ibibera mu byumba ari ibibera hirya no hino ibyo abantu batabona nibyo byinshi ariko nkavuga ngo umuntu neza amatwi nukuri tujye twibuka yuko ikintu cyose umuntu akora yagikora ku mugaragaro yagikora mu ibanga kibe cyiza cyangwa kibi tujye twibuka yuko icyo cyose kizagira ingaruka nziza cyangwa mbi ku muntu wese wagikoze bivuze ngo ibyaha bizagira ingaruka kuri bene byo mu butumwa natambukije uyu munsi naberetse umugabo wagiye gusambana bamurya umunwa bawukuraho n'amafaranga miliyoni 4 barazijyana bituma atandukana n'umugore we mu by'ukuri abaye mu buzima bubi cyane ariko mu by'ukuri iyo twakiranutse uretse no kuvuga ngo bizaduhesha ubugingo buhoraho no mu isi biduhesha amahoro. Reka rero dusoreza aha ngaha tugusaba usenga Imana kugira ngo Imana igere ku mitima y'abazakurikira ubu butumwa kandi nukuri bazabashe kumva icyo Imana ibashaka kuko iyo uri mu mwuka Imana ibasha kuvuga ukumva icyo Imana igushakaho. Ni karibu rero no gusenga Imana ariko utarasenga hari abantu bashobora kugukenera no kugira ngo bakuvugishe watambutsa nimero yawe ya telefoni kugira ngo nubundi umuntu nagushaka azabona aderesi yawe. Ni 078 2 9 8 2 1 niyo ngiyo. Murakoze. Wasenga Imana. Mana yacu, Mana turagushimye. Ushoboye byose Kristo. Mana ntawakwiringa uzakugwa n'isoni. Nta nuwo gutabasha utazatabara. Ndi kukwereka abakozi bawe wahamagaye Mana. Ndasenze kugira ngo wongere ubasubize mu murongo. Wongere ubasubize ku gicaniro. Wongere ubahe umwuka wera. Wongere ubahe imbaraga. Wongere ubashigikire muri uru rugendo. Mwami Imana nyir'ingabo, ndasenze Uwiteka, shigikira abantu bawe. Nkweretse abantu bazakurikirana ubutumwa. Uzabahereza umugisha kubera yuko ushoboye byose. Urakoze Mana. Urakoze kuri Imana yumva gusenga kandi urakoze kubyumvisha ku bwa Yesu. Amen. Amen.